će dati. Treba 1 na 1 ići. A krivo govoriš. Ti znaš. Prebaci! Zato jer je čekao. Telefonirao je, kojiš? Da. Evo. Ako mu treba je krenut, pa ne. Moraš se kretat, ne lijepo. To je malo drugčiji nogomet nego onaj u Gajnicama, znaš, kad moraš u noge čovjek ubaciti jer... Ti znaš da ja znam igram? Ne, pa uvjerio sam. Ovo je dinamično. Ja se učio ovdje u ligi, hvala lijepa.
Slikaj golmana malo. Bravo Joža, majstore. Bravo Ante. Pucaj! Bloko ga je. Evo ovdje je prošlo. Bravo, bravo. Ovo je bilo lijepo. Ma. Lijepo. Aj Kuki. Bravo. Enough. Moraš pritisak. Da, jasno, na roditelji. Dobre. Bravo Joža. Imaš ga. Ne čekaj.
Tata bi to zabio, ne? Ja to znam. Hoćemo li izdržati još? Sve je moguće. Kako?